kun nakita ko nukasang nuti agayat ken ka jakun kaya nga mauli kumananti na pasama anyang at atiin panukan yan jak pulos narik na di ayat mo iso nga maniputata lipatan tang di amin taksinatan hamok nasakit launay yang masapol ngarud nga maniputata hay lagi pemkati asaan lang nga namnamin santi nagkamalayang jak malipadan imbabain na iti sangwanan iti kaatwan dayta panagrasrason mo nga kilo iti puon kan makagapo iso nga maniputata lipatan tay di aming taksinatan amok nasakit launay yung masapol ngarod nga maniputata dayta panagrasrason mo nga kilo iti puon kan makagapo iso nga maniputata lipatan tay di aming taksinatan amok nasakit laon